till våras religion och till oss inshallah. قالوا برايد مسلمان برس سؤالك برسك وقران كو هردم ملت في كلمة مرات بيجا وامجارنا جفديد كن يعني دبيج مثلا قالوا مسلمان اود بيجن درزي المكة روجيا ما تشكي اناش كي درزي ليه وندزيد كن والمال ملت تخون ونغيبت ونميمت كن وشما بحسابيانا كن روجيا ودشكي اناش كي اخافتني قال قرانن اگر کو فهمه مهبه او آخافتن وكنا مردن يا بوما مرن يعني تدشي الدو درزيك يتكفي درزيك لاشة تتكفي كانزم غرامة كي افته ده هي انتنا تدبجي سيدا ما موسى اف درزي يعني روجا مشكاند انا لي تدشي بمليون مال ملت تخوي تظل ملت كي ودكجي حقارات الوان كي تغيبت ونميمت وافتراء وبهتانا ديني سريوان تشما بحسبانا كي افانا قي روجي ناشكنن سؤالك وها سؤالك يا براستي جران قالوا جماعته كما روجيا ما راسناك حتى ملت وها زمان خل مدرجتك في خبردان اجمارات بيجن وروجي دغرون غيبتك نه وروجي دغرون دزيتكن ابيا كلمه كبر جران اجمرا لدي نقطه هنا اجركو ام تماشي وان بكن بزامن وي وقت روجيا ما هنا كما بلن بك ام راس ببن دمك ام راس بون کس که وی سؤال هانی وی خبردان گرانج مرا نابجه وش خاب سکنن لورا زمانه وان کند بکن به کردی اموهات بجند بيت زمانه تدریج بیا زمانه تکم بیا زمانه تدریج بيت عیب تگلکن تشاد بجی زمان کنه تنکاری خبر دی تشکیت بجی تنه یعنی نقطه اول قالوا بسلمان روجي دبيجه برا مسلمان دنیا تفکی روج هلات و روج اول لكد بن برا بن مها رمضان دبي برا جيانا وحياته وكهف بهف بحسن برا آگه داري هف بن شعورا تو شعورا وي برا بابا نزيكي هف لورا برچيبون تنان ناخوي مسلماني كو روهلات دنيانا او رو آواي دنيانا عين شعورا برچيبون يعني فاختنا يعني يك نابجا والله تل جابون تبرچيبي اوها ورا سرته تل امريكا برچيبي اسكيتا وها بنا هر زكيتا بچوكت باكت برچيبي افيا تفكي وكهبن يعني اف برچيبونا هاني مسلمانات دينا دكه نقطه كي دكه وكهب دبي ونتافون وكهب بهف بحسن مسلمان روهلات رو افا في الي في برچيبونا هاني ده امتفد بنيك كو ام بنيك از برچيبو مفهم كر برچيبون چيه تمام پره من هيا مالا من هيا جلي من هيا خوارنا من تمامه لي او مسلمان براي من ادن جيران من اندها دورتر مالا ويتنا پره ويتنا جلي ويتنا خواردنا ويتنن دمه هكي دا خدا عز وجل مكريا قامبكي تدريباتكي وكنا ايتمكي پروردكي دفي ما هانه دا سري حتى داوي حتى وكاسبسكي خراس بكم او مسلمان ورح عاقل من از دکاربم آلیکاریاوی بکم دست خودریجی بکم یا جی اوی کمازنه من ما ادارت کن هنکی ترس بکه و قلب وان و ترس خدا و مزناتی خدا بکه و قلب وان دزیه کم بکن ظلمه کم بکن حق وان بدن وان آلیکاریا وان بکن لورا مها رمضان مها کم عیب خلاص بکن عیب راست کی چواکو سال جارکی دو سال جارکی سیاره خود بی جمعنه وان فيتر ميترا واني عربات تعمير تكن عيبي عربات راست كه سيارات راست به روجي جو هم راست بين ما هيك دام راست بين اف نقطه اولى الجمع قوا كتشبه به از نبيجم روجي وكا جزاك يا خدای دائما هناك مسلمان وهات فكرند بي قيد مها رمضان حاشا خدای عز وجل برينا من ادبد مها رمضان هيك دسي خو بقرن برا صرف نكم بتشا من باشه پریم نمای معاش ناتن از این کارن پری وابدم و هاد فکرن خدا زنگینه محتاج مننه خدا دوی اون راست بین از فقیر ننم خدا زنگینه دوی تماشین نکن نبی روژی ولا جزا که خدا لما هاتی خزبه امنا ایلم نام بخون نه و ها نفکرن بدن تا استراحت که عقلت ود به مسلمان تن عقلت تعالی کاریا محتاج و فقیرات کی اویا نقطه اول اگر کو اف نقطه جمعه چه به امی هنه کی راست ببن کس که جمارا نابجه تروجي دقري تدزيت كي دفرداي دزي ورا قرتن ازي آليكاريا فقير ومحتاج بكم برشي نامينن فقير نامينن چقا عيبك مازنك وهناكي مسلمانا پين شش حب شكل خوارنيل سفراوان هبن هناكي دنجي ايوار نان و آب هبه شكر خودت كن چقا عيبك مازنه
دو امتك اذا اوقص فرقه كمازن هبه نه نورمال اویا نورمال نه اما اگر ایوان دو شکل خوارنه سه حب هبونا ایکی چار هبونا ما بغوتا نورماله اما هنکی کد بنیا صفره دابن او نه نورماله هنکی بنیا صفره دا هنکی جی رقم انه ده او نه نورماله ایرام کت نوی حاله هنک بنیا صفره دا هنکی جی طابقه ده بیستی دانه یعنی او قصه فرق وان هي هنکی خوارنه دخون شخص کی خوارنه دای حب انسانه تینا سر صفره ادنه داویجه اویا جنان و آف دستی بکه و شکر خدای خود که وی وقتانه کس که نکاره زمان خل مدرج بکه اویا یک نقطه دو یا کجمارت بجه اون دروات کن و اون غیبت و نمیمتت کن شرط وی چه گلو بسلمانه اول ما گو پره اکونومی آد دو یا ام حتی وقت پیغمبر هرن جا تماشا کن پیغمبر چه و روژی دگرد گلو جماعته روژی داد ماه رمضان دا حیاتا پیغمبر چه بو او وقتانه ام حیاتا پیغمبر بزان من چه بو ام هین که خلاص بکن هنک انسان به دسمش ناینج مرا نابجن تغیبت دکی روژیت ناش کنه و وی کلمه نکارج مرا بجن لورا ام خلاص کن لگورا حیاتا پیغمبر قالوا جماعته جالي معنويات دا ام بجن نجالي مادي دا جالي معنويات دا رمضان فرصتك خدايا دائمه کامپانیا کمازنه یعنی چه دوان در ارزانی چه دوان دبی ارزانی کامپانیا ہے کامپانیا کا خیره حمله کمازن خدا داری وکریه خیره کی چقاسا زیده مکافآت اوی زیده شبکی بتنه بحزار مهیه لیلت القدر کم دبیجن روژی اوی چقاسا بخیره خدا دبیجه ای عبد من حتی تو بروژی بی از دعای تقبول دکم شبکی بحزار مهی دوی مهانه دایه روژی اوی خدا بتنه دبیجه آنجا از مکافآت روژی ددم الا الصوم پیغمبر دبیجه انسان چه بکه خدا دبیجه جبونه خود که مکافآت ای بلی الا الصوم فانه لی خدا و هذا روژی جبونه من دبی از مکافآت اوی خیر اوی ددم تا قالوا جماعته ام فيش عم تماشا كن افمها مبارك حياتها پیغمبر چه ابو لمجا زيده قرآن زيده ذكر زيده عبادت زيده اخلاق باش دلي راحت دلي نرم عاجزيتنا غيبتنا افتراتنا نميمتنا ظلمتنا تنا تخراس بكي كسكي نكار زمان خل دريش بكالته شر ناكي بكسكيرا شر تنا ليخسن تنا كشتن تنا دلهيشتن تنا اهانت تنا حقارت تنا پیغمبر لومد عليه الصلاة والسلام اگر یکی شر کرو چکر برا بجا اللهم اینی صائم یا ربی از بروجی ما از ناخوازم خیره روجیا من هره چقا گوتنا که خوش اللهم اینی صائم از بروجی ما یا رب از ناخوازم خیره خو فردوی دا بلا بکم قالوا جماعت بدروا خیر چه بغیبت چه بافترات چه خبردان اول خیرات چه صفر تشتر نامینه لما پیغمبر وها فرماند که علیه الصلاة والسلام هنك انسان هنا روجي دقرن جروجي اوان برشي بوم تنجمان ادمينه يعني نل صفر تشكي نامي نجمارا كلمة ويا مشهورة عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه أو إنسان يكون خبردان خراب بردوان بك بيجة تشتي نباش بيجة خده نمحتاج روجي برشيبونه ويا خده نمحتاج برشيبونه يعني أفياجه ما أقهدار بن حياته پیغمبر خو بيرن عقلي خو پیغمبر وصحابي وي روجيا وان شوابو عالم ما أفي ما بري كيفن أمجرى الإسلام بن سلف صالح پیش ما خدي إيمان روجي شوابو الجموان روجي كو كرد بيجن يا نوروز الجموان رمضان وقت نوروز كيبوش كيف كيبو تقول ربي عالم إيصال جي مجان في رمضان هاني نعمة المكر أم الحياتنا فرصتك دامه ام روجي بقرن قرآن بخيرن خيرا بدن صدقاء بكن نيزيكي خدابن بلكي حتى رمضان آتي من الحياة نمان وانت زانن هرس رمضان تي رمضان خلص بحتى رمضان آتي روجي آتي شقاس اقربائي ما ناس ما دوست ما دمرن صلاتي تنن ايصال هنا صلاتي تنن صلاة شوي هبو ايصال تنن نوا مدى او هاي ها ام في نیت آنه تماشا رمضان بکن وی وقت آنه ام راست به جا پیغمبر ما چه و روجی دگر وی فکر بفکرن قالوا جماعته روجی پیغمبر فعم بکن عبادتی وی چه ابو لمی جاوی ذکری وی طاعتی وی پیغمبر چه دکر حتی خیر روجی ما کم نبه کو اموها بکن مراقه نکن کسی نکار زمان خود مدرج بکه کسی نکار بجه درزی روجی دشکینه ولكن مال حرام تخوي روجي ناشكين انا وان كارج مرا بيجن
ملت کوفه دما کو حضرت حسین کشتن و چون حجه عالمات پرسین گو ای فلان کس یا عبدالله کوری عباس یا عبدالله کوری حضرت عمره دبی مشکن ام کردیا خود بجن کرمش یا کیچ وان حیوان بچوچک پر به دبی خوی نوام جان مرواره هبل مشهد با آنچه نابه خوی نوان بچوچک ها عالم صحابی پیغمبر با عاقل بون ذکی بون زانن افر سهانج انسان نه نورمالته انسان نه نورمال تشته پر مازند کن نادین تشته بچوک مازند کن دبی مشکن خودش ورازی دبی ام خلق کوفه اینا دبی و حسین کوش ورا نورمال بو خوینا حسین دسمه جواب نشکی لمه جواب درسته اف حیوان بچوک به روجیا و لمه جواب چنا بیان تقتلون حسین وتسالون عن دم البراغيث برغوث انا حيوان مشكي بچوچكن يعني او ها تسرمه ام وها نبن ان شاء الله نامي حسين بكجن باذن خدا ونامي ام فان تشتي بچوكجن بكن برهنك انسان زمان خل ما درج نكن خدا طاعته عبادته ذكر ما تبع قبول بك ان شاء الله اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين استغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق أما بعد اتقوا الله عباد الله وراقبوه في السر والعلانية واعلموا أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة إلى آخر الحديث شارع برودره ایگور و فور ایگور ده هر شد ستور ویسر کانشه پونوشک ده کمر مستوان کسان فیادانه سون ویسر پو عربیس over سوم ملسر over سوم ملسر فیازانات ده شد او فلره تو سنر فول خار میستتسین لیلیهت الاتینیم ویسکال سامره پنگر ایداک انشالله فوردم و ده رمضان ستور بلوننگ انشالله او ویسکا بلی سامن باذن الله انشالله او رمضان سیه در اسکال تنک سامن او سام فلولرسر انشالله ویسکال پر با یلپدم باذن الله قالوا بسلمانا لولات ما دهوکو سلیمانی و اربیل و حاصل مجل کردستان ما باران و فرتونکی هات به هزار دبی مال بن آوه دمان خرابون اف مها پیروز مبارک انشالله می آلیکاری کی بوان توب بکن چه جوهات بدن پیغمبر وها فرماند کرده به کی تنگایی کا مسلمانه کی درباس بکه رب عالمش تنگایی کاویه دنیا و آخرت تفدا درباست که رب عالمش آنا دجوا قبول بکه مصیبت وان انسان هانه سبک بکه جار قدیم مصیبت که وان نه سلمه او مسئول و سروک و ریبر مجه خدا عقل ته خسر وان باجار خو باش بدن اداره کن شاشیتی و ورداوی ده نکن حتی کو مصیبت مدقات و سیقات زیدت بیانه بارا مصیبت که پیلان تشاش ده مصیبت يعني رب عالم رحمه خلوان مرياب که و سلامتی بده اوی مای ان شاء الله في مصیبت نده تکرار کرن اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انصر الإسلام والمسلمين واعلي كلمة الحق والدين اللهم احقن دماء المسلمين اللهم احقن دماء المسلمين اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه يا أرحم الراحمين ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فانتقم منه يا عزيز يا جبار إنك على ما تشاء قدير اللهم انصر عبادك المظلومين في كل بقاع الأرض يا عزيز يا جبار أنت القوي ونحن الضعفاء أعنا يا عزيز يا رحيم يا جبار إنك على ما تشاء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون